Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat, bizda bugun yangi bölük al-wahdatul khamisa 5-chi bölük. At-ta'am va sharab. At-ta'am degan jamoat o'zbek tilida, qozoq tilida bor. Taom deb. Ta'am tamoq jamoat. Tamoq va jana sharob so'sumliqlar. Tamoq ash jana so'sumliqlar degan tema bizda. 5-chi bölügüz Al-hiwar bayna Qasim va Salim. Bugungi dialogimiz Qasim bilan Salimning o'rtasida murskoy rotda ekan. Jayid. Qasim, ayna tazhabu ya Salim? Ayna qayda tazhabu sen barasan ya Salim o Salim. O Salim sen qayda barasan? Salim ilal mat'am. İlaga mücəssü mat'am bu yerdə mənə restoran, kafe, aşxananın barlığını arabça mat'am deyibіз. Men misalı kafega baram, aşxanaga baram. Qasim kam vajbatan ta'kulu fil yawm. Kam qancha vajbatan tamoq ta'kulu sen jeysin fil yawm bir kunda. Bir kunda sen qancha mal tamoq jeysin? Salim akulu men jeyim tamoqtanam salasa vajabat. 3 mal tamoqtanam. Al-fatur wal-gada wal-asha. Al-fatur ertemini zavtrak, wal-gada tushdi, abed, wal-asha kechindi, ужин. Qasim hada kathirun jiddan. Hada bul kathirun ko'p, jiddan ayavay. Bul ayavay ko'p. Ana akulu wajbatan wahidatan. Ana men akulu jeyim tamoqtanam vajbatan wahidatan. Men bir jol tamoqtanam deydi. Salim hada qalilun jiddan. Bul ayavayaz. Qasim ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا emni ta'kulu sen jeysin fil gada tushda sen tushda emni jeysin. Salim akulu al-arza wal khubza. Men jeyim al-urza kuruch wal khubza nan. Men kuruchdan nan jeyim deydi. Wa maza ta'kulu anta? Wa maza jana emni ta'kulu sen jeysin. Qasim akulu as-samaka was-salata wal-fakiha. Akulu men jeyim as-samaka balık was-salata salat wal-fakiha mömöjemiş. Mömöjeyim. Salim ma waznuka? Ma qancha emni vazn salmaq ka senin salmağın qancha? Qasim 60 kilan 60 kilogram. Wa ma waznuka anta? Senin salmağın qancha? 100 100 kilin 100 kilogram. Anta saminun jiddan. Anta sen saminun toluq semizsin. Semiz deb qo'ysa, bunday aytganda jalpoq tilda samin jiddan sen ayavay, jiddan ayavay. Sen ayavay semiz ekansan. Va anta nahifun jiddan. Jana sen ayavay ariq ekansan. Kalimatul jadida. Fakiha mömöjemiş, aruz kuruch, samak balık, xubz nan, ya'kulu al jeb jatat, ta'kulu sen jeb jatasan, ta'kulina sen qiz jeb jatasan, akulu men jeb jatam. Mat'am restoran, kafe, oshxona, asha kechki tamoq, g'ada tushki tamoq, fatur ertamangi tamoq, vajabat tamoqdashlar, vajiba birga tamoq, vazn salmoq, qalil az, kathir ko'p, 100 kilin 100 kilogram, samin semiz, nahif ariq. Endi tekst bo'yicha jamoat dialog bo'yicha so'rovlar. Ila ayna yadhhabu Salim? Salim qayda boradi? Man ya'kulu 3 wajabatin? Kim 3 mal tamoqtanadi? Man ya'kulu wajbatan wahidatan? Kim bir mal tamoqtanadi? Maza ya'kulu Qasim fil gada? Qasim ertemnen tushda emni tamoqtanadi, emni jeydi. Maza ya'kulu Salim fil gada? Salim tushda emni tamoq jeydi. Ma waznu Salim? Salimning salmog'i qancha? Ma waznu Qasim? Qasimning salmog'i qancha?